ассалому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракот. ҳамватанони азиз, умедворам ҳама каса хуб ва саломат ҳастанд. чихеле ки 10 бор зиёд муроҷиат кардам ки эй мардако, ба ватан баргардетон, мобилизатсия мешавад. маро бовар накардетон. акнун моҳи сентябр бояд 4000 нафар одамро мобилизатсия кунанд. онҳо бисёрияш шаҳрвандои тоҷикистон аст. бояд шумо фавран ба ватан бармегаштед. акнун муҳаммад тағоев чӣ гуфтани аст? гуфтана решо сафед шуд, мӯи сар сафед шуд. акнун ман гуфтаниям ки миёнам маҳкам бандетон. ҷанг мебаранд шумои акнун. зану фарзанду падару модару ҳама ба маҳрум мешаведон. кошке ки аллоҳи меҳрубон ягон роҳ мекушод ки ман тамоми ҳамин ғамҳоро фаромӯш мекардам, ба назди падару модарам 10 сол шуд надидагам мерафтам. ба назди фарзандонам мерафтам. ба назди духтарчае ки ҳоле 6 сола шуд умуман надидагам. вайҳоро мерафтам, ба оғӯш мегирифтам. ҳазор афсӯс ки ин мардуми мо, ин ҷавонмардо, ин падару модаро, ин ёру бародаро пулу моли ҳамин дунёро интихоб карданд. имрӯз мушкилии сахт ба сари фарзандошон мебояд. баъд сахт пушаймон мешаванд. ман ҳамин қадар хоҳиш кардам ки ба ватан баргардедон. дар русия истодан хатар дорад. шумо маро гӯш накардедон. ба ҳамин хотир акнун дигар илоҷ нест ки шумо бояд ба ватан баргардедон. хело рейдҳои сахт мешавад. ба он хотир ки раҳмонови золим бо ин шавҳари беникоҳаш эмомалӣ шайтон суҳбат кардагӣ аст. дабро додагӣ аст ки касе агар дар дастат ғалтид, ба ҷанги Украина равон кун. пуштибони мову шумо танҳо Аллоҳ аст. ин золими палидро бояд мо бо зӯри силоҳ якбара кунем. боз як бахшиш баромади бародари Муҳиддин Кабирие дидем. он кас ҳоле кам умедвор ҳастанд ки Трамп яъне фишор меорад ба ҳукумати Рахмонов, зиндониҳои сиёсии моро вай озод мекунад. субҳаналлоҳ. инҷа нишон медиҳад ки 10 сола ҳиҷрати мо, гапҳои бародари Муҳиддин Кабирӣ нишон медиҳад ки мо як қадам ҳатто ба пеш нарафтаем. ин хело бовар кунед аламовар аст. субҳаналлоҳ. бори дигар такрор мекунам. бояд даъват кард мардума. агар Муҳиддин Кабирӣ биромада ошкор мардумро даъват кунанд. бори дигар такрор мекунам. эй бародар, маблағ мушкил аст. шумо эълон накунед ман ҷамъ карда дар дасти одамои шумо метиҳам барои мусаллаҳ шудани мо. танҳо Раҳмонов зӯри силоҳро мефаҳмад. Раҳмонов ба гуфтан ҳеҷ ҷо намеравад. Трампи мунофиқе ки ин гови талғир дар 6 моҳи ҳукмрониаш аз Раҳмонови золими палиди мо ба хато зиёд аҳдшиканӣ кард. ҷанги Украинаю Русияро хотима додан чанд бор аҳдшиканӣ кард, чанд бор дурӯғ гуфт. ҳатто ҳамун Зеленский хиҷолат кашид аз дурӯғ гуфтанҳои Трамп. имрӯз бародари азизи мо Муҳиддин Кабирӣ умедвор мешаванд ки ин яъне фишор мебиёрад. Раҳмонов ба Раҳмонов зиндониҳои сиёсии моро озод мекунад. ҳаргиз на. вай шавҳари русашро талоқ кардагӣ аст. ҳозир шавҳари хитоӣ гирифтагӣ аст. хитоӣ. инро фаромӯш накунед бародари Муҳиддин Кабирӣ. вай ягон хачак намехӯрад, на аз Трамп метарсад, на аз дигару дигар метарсад. танҳо зӯри силоҳро ин золими палид мефаҳмад. тамом, дигар ҳеч. бас аст.
ما خشونت نمیخواهیم. همین صبر ما و شما بود که امروز مادر خاری تاجیک به افت شد. امروز غمنیت رحمانов میبروید کودکای نابالغی سیم خان چهارم خان جمع میکند و رقص و بازی کنجنبانیشان را ویدیو میکند و در اینترنت پخش میکند. آبروی ما و شما را پست میکند. این پلید مادر به خطا تنها 200 مرد جنگی به از 100,000 انا همین راه که ما اینا یک بره میکنیم. حال کم فرصت هست که ما باید اعلام کنیم مردم رو سرجم شوند. هزاران جوان مرد تاجیک انقلاب میخواهند. هزاران جوان مرد تاجیک دل شکسته شدند. محیدین کبیری سخت باور میکردن و دیگر برادرای امروز آنها دل شکسته شدند، یعنی رو افتاده شدند. به همین خاطر باید ما حال کم فرصت داریم، باید ما بر ضد اینها جنگ رو پرو، یعنی جنگ تن به تن با اینها اعلام کنیم. آشکار تمام اینترنت با هیچ کس شما بازداشت نمیکند. اون سال زمان آب برد، امروز در غزه 20 نفر از زده کشتند. یهودای بدبخت هیچ کس نمیگوید که شما چیکار کرده ایستادین. روزنامه نگارای کشتند. اعلان شما به هیچ کس، آن کس رفته شما دست پاتون زولان از ده برده محکم نمیکند که این خشونت میخواست از گوته. امروز تمام جهان میداند که رحمانov به خون آمد، به خون میرود. و همین خاطر خاموشی ما، مبارزه دراز کردن ما بدبختی ملت ما است. فاحشه و نرکمن و بیراه شدنی فرزندان و دختران ملت تاجیک است. این به روز قیامت حتما شخصانی که خاموش هستند جواب میدهند. رحمانov میخواهد که با مخالفانش جنگ کند. جنگ باید اعلام کرد، باید مسلح شد. این توده اوباشی ترسو، اگر ما مسلح شویم 200 مرد جنگی به از 100,000 اینها باز ما عسکر و افسران گرسنه پیش میکنند. و شخصان قاتل تروریست تاجیک کش در گرد عزیز ماه ما چخر و این پرخوکی ما در بخطا هستند. چه خیلی که اون روز دیدین در گردش برابر است، همش دست پاش میلرزد، همه خیلی هراسانند، در حلاسند که پرخوکشان آن کس هدف قرار نگیرد. وقت از آنه که ارتش تاجیکستان عاقب نشینی میکند بر ضد جوان مردا، بر ضد مجاهدا، سلاح نمیگیرن، سلاحشان در زمین میگذارن، این 400 مغول منقیط راهی گریز را میکابن. حال که ما فرصت داریم. من برای چی فقط برادر محیدین کبیر میگم؟ برای اینکه این مردک جهان میشناسد. این مردک رو در هیگودگر بخشش هزارها جوانی تاجیک در گرد همه آدم جمع نشود. امروز 25 اوگوست سال 2025 است. برای زنگ زنین که توف درود محمد تقایف تو دروغ گفتی. برای اینکه این مردک دانشمند است. این مردک پگه اگر ما انشاءالله رحمان یک برکی کردیم این قاتلی پلید ناعهده برا را، این مردک میتواند که تاجیکستان را اداره کند. کمتر رحم دارد. فهمیدیم مردمی تاجیک کمتر دلش میسوزد برای مردم. برای آنکه همون مهنت هایی که خدمت هایی که کرده بود همش از یادی مردم نبرامده است. میدانم چه خیلی خدمت کرده بود وقتی که حزب نهضت اسلامی تاجیکستان حال یعنی این پلید تروریستی اعلام نکرده بود. به همین خاطر ما فرصت داریم که اینها را تنها با راه مسلح یک بره کنیم. دیگر راه من نمیبینم. اگر این صبر ما، اگر ما با امید ترامپ منافق شویم، حتی این توده اوباش خر تجاوز کن با سرداری این ظالم،
ҳамон духтарчаҳои ноболиға мераванд таҷовуз мекунанд. ино на раҳм доранд, ино на ақл доранд, ино на савод доранд. он рӯз як духтари қазоқ буд, намедонам ва қирғиз буд, миллаташ рафтааст 1001 ҷо муроҷиат кардааст, як аз як коғаз надодааст. ин чиро нишон медиҳад? ин ҳавая нишон медиҳад ки ин пирхар, ин раҳмонови ошиқи хар тамоми бесаводоро онҷа ҷамъ кардагӣ аст. мигратсионешу ментошу ҳамаш ба бояд ҳамватанони азиз мо сарзаминро бояд наҷот диҳем ки валлоҳи биллоҳи таллоҳи 5 сол 10 соли дигар ин хӯтук моро дар ҷаҳон шарманда кард, сархам кард. бо шармандатарину расвотарин миллат мо дар рӯи ҷаҳон мешавем. агар дурӯғ гӯям туф дар рӯи муҳаммад тағоюр гӯем. бояд муҳиддин кабирӣ баъди ин муроҷиати ман раванд ҳамон дар оинаи худашонро нигаҳ кунанд, савол диҳанд. то кая мо дар бадару хок ба сар мегардем? то кая ҳиҷрати мо 10 сол шуд боз идома медиҳад? бори дигар ман такрор мекунам, агар ин мардак ошкор биромада тамоми расонаҳоро нашр кунад, чаро изроили бадбахт биромада ошкор эълон мекардад ки мо ғаздаро яъне ғасб мекунем, аз они худ мекунем, ҳеҷ кас гап намездаст. мисоли гап муҳиддин кабирӣ бароян даъват кунанд, ҷавонмардое дар гирдашон ҷамъ кунанд. агар ҳазорҳо ҷавонмарди тоҷик ҷамъ нашаванд, гӯянд ки муҳаммад тағоюр ту паданалат дурӯғ мегӯӣ. ана акси бародари муҳиддин кабирӣ нашр кардем, ҳама бародаро лайк мондостанд, ман онҳои намешиносам. онҳо ҳамаш ташнаи инқилоб ҳастанд, бародари муҳиддин кабирӣ. акнун бояд мо бедор шавем, бояд мо ҷавонмардое сар ҷамъ кунем. иншоаллоҳу раҳмон як гап мешавад. ассалому алайкум ва раҳматуллоҳи баракотуҳ.